makne, samo kjetom, ona je zgodna sa takvim stvarima. Samo da makne mora listu. A što da ga makneš, uzimam video, majko. Karo, kad uzimam lizu imam osjećaj da je to kao Mimi. Da ti dam osjećaj koji mi se promijenio. Vidiš što se naboji ona. No kako, kulira ga. O. Ovo će biti interesantno sve skoči dalje. Možda bi trebalo da je stavimo na podu da vidimo kako će da reaguje prema Lizi. Jer onaj put ona nije viđala, je li Lizu? Jeste? Je li bila ljuta prema njoj nešto? Ne. Nije pravila ono što mi ima. Što, možda će one bez problema oba dvije. Stavi je, ne može nam je Liza ubiti tu pred nama.